Kani kediga bati CTV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Katnat kai pateng jong ka Khasi Hills Autonomous District Council, haka katsan terik mentau bena jilio arajar arpau, kala syem ya karai bakala bantong, ya ka jing toket halor ka jing keno, bakala dan ka jingja, jong ki file hadu kumbasis pa teli ai. Haka bedai bakane executive member jong katnat kai uba rangkan sai karbuki, haka jekran barkinong patai kubor ulai tu ba umpatla ban pensisya la ka dain em ka jing sisya, halor ka jingja jong ki file kumbala pau partai hakin ki kendiat sengi balala. Uba rangkan sai karbuki ulai tu ba on sakot yakran yaki officer jong katnat kai khnang bantep la ka dan sisyan em ka jingja jong ki file ne yo bakala bandai tang ka kubor hamsaya. Lihat kalau banong ke rumor ni gede gejing sisya ya kata ngampat nang ya kabangan batai. Awak ini kita yugi beladet ngalah ong bangan sakhot yugi officer ya kapan wat ya gejing sisya lah kadon na em getaka jingja jong kini kifai. Hari kum bakalong kat aduk menta ko mana kaliang jong ki ong imat kidon kum basis pak tam i kifai ki baja. Ti habi ribat kan ni dia ngasngeu ban ong ailat yang abangan walk out la kadai ke basisya ni ka bom sisya yo kadai tangka allegation ka ba iri tangka jing keno ka ba bakla and rai habi dei bat kan ni ti hadin mengalakhat ki upisan ngin sepeda di bagadon dengan ban sing hak ban thong wat ka inquiry